Na nandi tukinye kinitia Kenya kile utarajo mwaru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuru yetu tuna aritoa boarding school na Discoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tuna rere gaba ana beto konogo kadhe bate irachine. Ujukani ya January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka class kia mugwanjane botete na mbere. Marije to na jakuganira mbubuko jwaku. Kumayamantu nkuruki turinge chukuru kano turinge dhimugu kurukea namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Habari yarukire muraithiria wa Meru TV karukire kange kathongi karukire karatwe na mbere kwigua tukiwa tanagira kairi na nkirgagira ma nwithiritwe wisa sawa weekend yaku nithiritwe yagirite na mantu mondema imethiritwe mari sawa uri na ugima bwega bwa mwiri na no thiete na mbere kwigua wi moyo imantu mama marako kubatira kugishokagiria Murungu nkatho nontu boamo ni ukunenkera ugima bwega bwa mwiri na of course ukunenkera kewa kemoyo imantu makurigaria imantu mokenera na imantu makuthina mbere kwigua magituretaga kinya kubi na muonokia kana mwathani Murungu wetu. Good morning. Kora kunthiete na mbere kuraitha uri gukuni kwa Meru TV ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi kagitaga kuraitha raitha maramethiritwe mekiritwe uritokire mangatheti na ngikuririkana no thina mbere ko gituthingatagĩra kiri mitandao yetu ya Facebook, YouTube ni Meru Digital. Wathi like, page, share na ikengo ukaina mbere kwigua ukiwata mibango yetu mwanki erato kuina mbere kwigua twiko nenkageria wantugo weekend yako ni uniragirite sana kira gintu kiraisa sawa ni na tukulikana kaire bwega kiri mwathani wetu. Njirani yakwa takawithire ngwete ngatheti ya The Standard na ngatheti ya Daily Nation emundi ntuwera mbethagirwa ndi kuninka na Nancy ndogo akegwa ari kurunwe kengo gutigira ati bukothi na mbere na kibuti. Ngatheti ya The Standard gatu inambere kwa tukimulika ngatheti no ya The Standard era yena ngono kathumbaga muraithiria wa Meru TV. Ndiona kwina ngono kathumba iri ngono chia Matiang'i flies back to DCI EACC Storm oyo nora wale waziri wakalebwa ndeni na wathano matora ndagitari friend Matiang'i ora ethiritwe akirekana na buru kitekairi kwa DCI na rai EACC ethiritwe kiwanara to quarantine former interior minister jetted back into the country and is expected to honor summons to explain to investigate source of his well and why he raised an alarm over a raid that never was. Na kwirigirwa kuthina mbere kwigua kana Matiang'i nethiritwe gicokaga ganthiguruni na kwirigirwa gwikinyithia kiri ndwangi ino kengo kuthina mbere kwigua kianagiria na shunkuni na ikengo kaumbura kaumu gautonga bwake na muno nkuruki kengo kaina mbere kwigua kiawaga ikigitumi nonto athie na mbere kwigua kiara getho chiorongo kagita karaugire ikwaina abolishi bathire kana ikwaina abolishi bathie na mbere kwigua bagikinyaga na wake na ndeto ino iririkana indeto itari ogo mwaga akwa mbone. Okay, good, thank you. Rugano runo tukaruthia karatatini gatu thanthatu muraithiri wa Meru TV no tukethira rugano ruru marunthe tukaina mbere kwigua tukiruthomaga twina ndarika inkai sana ndarika uta kibao cia kuraitha maramekiritwe urito ndeni ya mangatheti ama aya ndeona karatati gatu na tukethira mantu makoni na thirikari government to name officials who stole billions
thirikari ikaina mbere kwiwe kiumburaga bara bathie na mbere kwa bakiyaga mbesha kathumba cia thirikari. Thirikari ikaina mbere kwikirutaga marietu mabara bethiretu bakiya billions of money eni kartati gatuna no tukethia rugono ruru muntu na murugagina bethiretu bakiwata na baikindana brothers fight in the name of inheritance. Muntu na murugagina baringaringana kana watana bakurwa kana muntu na murugagina oyo bairwa nuntu bointo bira batigirwe. Rugono ruru karatati ni 18 10 karatati ka 20 kiri mantu makonenie na biashara. Tukaina mbere kwa tukira mantu ma biashara karatati ka 49 na mantu makonenie na mishetho kakaga 18 imantu mama koneni na mtheto chia county no chithiritwe ikiandika wagu. Safaricom board kana board eno ya Safaricom no thiete na mbere kwewikira kinyogo twika kagita gasiyo gakare ukube kuthira batithiretu bakiuga anything about this ontubura ende otikomenyekana nata. Kwena thina na arende kunyara kwa miuro mwanya kwithiritwe gugithema kana kunyara uwo mubwabu thiete na mbere kwa bukionekanaga na miuro era mingi thiete na mbere kwigwa ikinyaraga itie na ruji yithiritwe gitiga magiri ma akari batenaga ntuga kuria magiri ma akari bena yura rugono ruru kana ndatino tugachithia karatati ni 12 na 10 na ithatu muraithiria wa Meru TV. Akende kirwa nako ntiamenya lakini sawa. Haya karatati ni gatwere ndio na mantu ma ECD hii teachers play a crucial role in child's growth need more pay. Aritwa kana alimu baraba thia nambere kwa bakithomithagia ana baba ni baba era we playground baba nasari kagita kage tutamita nasari ibo twa PP grade 1 kana itawa the PP1 we babu baba kuthomithia ECDE ntu eta nasari 1 nasari 2 kabambo ba mita nasari A nasari B alimu baba barerekana iba kubatara kwigwa bakiri awa zaidi no ntu bwangu endito erabathia na mbere kwigwa bakirutaga kana no ntu bwarola enkire erabathia na mbere kwigwa bakichangiaga kuona ana betu bakuina mbere kwigwa bakiruthaga bwega. The National Assembly Committee on Labor investigate the sexual abuse of tea workers in Kericho is facing difficulties. None of the victims has come out to record a statement. Kwina antu barabathie na mbere kwigwa baki tumagiro botho ku ki wendo baba ni akethi arutingoge ba kawa na aranto cheke richo kawa kama mayani bethiritwe bakina mbere kwigwa ba gitumagirwa na iki wendo na arende utie muntu nomwe kibo ethiritwe kibu magiria kwandikithia statement na ara kwerekana bunge nene kana kamiti ya urutingoge ya bunge nene no thiete na mbere na ushunkuni kuona ushunkuni bwigenie na gutumirwa nae kwa rutingoge baba na ara mukaririgite wa kamiti no etawaru mujumbe wa runyeje zetawa Eric Muchangi thirete akiuga bethiritwe bakithi nambere na ngwino lakini mwanke munde turegotie na muntu kana mwankira thaino turegotie na muntu ethiritwe kibumagirie kwandikithia statement nturwende bethiritwe bukibanenkera headache. I will name top officials who stole shillings 24 billion during transition, says DP. Oyo ni munini wa rais Rigathi Gachagua ethiritwe kiuga kaina mbere kwithirwa kiwetaga abitha banene bathirikari ya raisi wauka nyuma Uhuru Muigai wa Kenyatta barabathie na mbere kwa bakia billions of shillings kana mamilioni mashiringi mieri ithatu ya muthia ya thirikari ino ya
Uhuru Agashagwa urararagia na Jesus Winner Ministry Church na Arantechero Isambo constituency Nairobi muthenya wegoro nethiritwe kithura ndeto ino na akiuga ati shiringi bilioni 44 ichathie na mbere kuikia wache kuthirikari kagita gaka utongoria bwa chencha nagwa aya gondwa katata tuthandatu ndiona Matiangi jet back and is set to appear before DCI for a grilling. Oyo ni ura hali waziri wakaribu ndaina wathanu matura ndagitari friend Matiangi. Ura inde dhiritu wakichokaga nthiguruna na kuirigirwa kuthina harakiri ma DCI Kengo akaina mbere kwigwa akitaragiria na akithina mbere kwa kiaragiria ikwarutite utonga bwake na muno nkurukiti utonga ake akaina mbere kwigwa akiaragiria ikinontu athie na mbere kwa kinenkanagia ndero ciorongo ati kwina askari kana kwina borici bathie na mbere kwa baikinyaga na awake na ndeto ini kuthingatangatwa cionekana indeto ciari cia urongo akaigwa gitaragiria gitumi kia ndeto ino cionthe Mudavans ANC rejects Ruto's one party plan. ANC bethe to bakiragana mubango raisi na mubango wa utwikithia ebyama byonthe bikoni ntamwe na gutwika ibe birothete thirikari untu burende bomba kwigwa bwa raisi muno Ruto kuthina mbere kwigwa akiathana na areni kona ANC ni thiritwe kiregana na ituriri ikiuga kureta byama byonthe amwe butibwa na imubango wa Ruto kuthina mbere kwigwa kana kwigwa akienda kwathana mwankarira akenda gukurukira byama bibi nkwoni ndatire chithere tukinambere kuikiaragiruaga karatatini gatuthandatu murithiri wa Meru TV wegoria ngatheti ino ukainambere kuigua ukibonagira verdict attack a village killing 4 locals amba babanyamuchia ndithia bethiritwe bakithukaga turare mwana kuraga antubana bethiritwe baikwa na arante chia lol molog village nara Samburu West constituency muthenya wa Jumamosi nara bathie na mbere kwa bakithukagirwa imaitha baba amba bandithia bara baithukiritwe kana mbithuko eno yethiritwe kina mbere kwigua ikikarika kagitani kara atongoria bamatura atongoria bathirikari na abitha baborici bethiritwe kana bari kilomita 10 kilomita 10 at Omasho village bakithika principal chief bakithika chibo munene Stephen Letolua ora kinya we victim wa wamba kana wambithoko yenge ira yathietwe ikarika iturani riri Letotua was one of the 8 people killed following attacks in the Likipasaluki area last week. Mtoyo kana mbithoko ino chithiri tugikarika kagita wakagita na no kwigwa mbithoko teno ya Jumamosi ya karikire kagita nikara atongoria na bobonthe borichi na bao bari mathikone makuthika muntu gungi chibu munene wa guntoko ora akuite ukurukira mbithoko ino. Karatati gatunana government to start yet another round of relief food distribution. Thirikari a number of cabinet secretaries will from today begin distributing relief food in counties boundary hit by drought. Mawaziri bakaina mbere kwigwa bakianjagire kuthiuruka makaunti mwanya kunenkanira iribiotethi kumania na yura ria nguti rithiite na mbere kuorekionekanaga guntu mwanya mu raithiri wa Meru TV nara mwaria munene wa thirikari kana mwaria munene wa raisi thiritwe akiuga ukewa kwina magita mairi ukewa kwina mpondo chire, that is ukewa kwina team chire, one led by Ms. Mihano and other by Dr. Machogu, with the programs running currently where each team to cover 3 counties per day. Timu ni kathi nambere kwigwa ikithiurukaga
county ithatu wantugo ikenenkanagira irio bibi bia misanda na county ino namwe na Marsabit ira yithiritwe kinambere kwikiringithika anene sana iyura ria kuonekana nterino kwina Kilifi, kwina Mandera, kwina Samburu, kwina Turkana, kwina Wajia, kwina Isiolo, kwina Kitui na Kinya Kajiando. Ino icho chithiritwe ikiwetwa ta guntu kura kwithiritwe kwe kuthuku sana kana kurumiritwe sana ni yura. County ira ingi ni amwe na county ya Lamu, county ya Narok, Tana River, Makueni, Embu, Baringo, Laikipia, kwina county ya Meru, Kwale na kinyachi chithiritwe ikirumirwa sana ni yura. Kiume kithiru cabinet ibadhi na mbere kwiwa bae kurukagia chiringi bilioni 4 cheko inambere kwiwa kekanda na yura riri gontu mwanya kura kwithiritwo kirumagirwa entiro na county ya Tharaka Nithi kana Tharaka Nithi patiro meretu ikinyamara kekwet ndiona county ino akindaweta wa Tharaka Nithi bati wetetwo no bantu otie bantu nkubona ga Tharaka Nithi kombe katiba rumire iyurere kana nata kwerekana kwere na guntu gukinya gukwena yura gukubatara kwegua gukira ithawa no ntu kinya kwena guntu antu baukwe sana kwena batiko kwe sorry lakini kwena guntu kwena yura sana antu bakurara batari na gantu ga kuruma kinyenteri nichiko batara kwinambera kwegua ikira ithagirwa na kaengo kinya bakarabwega. Each food hamper contains 3 kg uji flour, kwena kilo ithatu chia mutu wochuru, kilo ithanthatu chia mutu wa nkima, kilo ithatu chia mbocho, kilo 8 chia muchere na kilo 1 ya maguta makuruga, kilo 1 ya shumbi na ile bibi kainambere kwa biki nenkanagirwa kwa the next 3 weeks to cover all ASO counties and the pocket trend AFCOT is in non-ASO counties and untukokunde I mean bime bibi dhatu ibya kuinambere kwa bikene nkanagirwa ilio guntu mwanya kura kwithiritwo kirumagirwa ni kiara mugiki kia yura ukegwa ikene nkanagirwa intotaibu wenda kuiragu kendo gutigeria ati yura riri riko kandana na leo. Hussein Mohamed ni mwaria wa rais nwethiretwe akiaragire ndetu Maize farmers now ask state to allow import as stock is depleted. Biashara ibethiretwe bagetombeto kithirikari gutigira ati ni kureta mpempe kuma nthiguru ciome ithongira nthiguru ni kagitania ka mpempe kana maguri mwa mpempe mambiretie kuonekana magitagia na ara kilo 90 chia mpempe irekani ngiri 3,200 na ara nte chia North Rift ntuborebo ithirito kinambere kwigwa bukionekana bwe owati bo nene. Education CS calls for increased student uptake in key ICT courses. Waziri wa kithomo nethiretwa kiromba alitwa kuthina mbere kwegwa bainge wa kibu mageri na kurutha course chia mantu makiende mantu mama technology ICT courses kengo tigira ati bautethire Kenya kire mantu mamu maigenie na technology. Aya ndiona gavu Tinubu alafu Buhari na ndegoroni ya ndegoroni ya Ogalad Ogana biko I don't want to hear that again. Ndiona imbiche ya cartoon kwina baba arombaga gitikio rais kwina Tinubu na Buhari. Antu bethiritwo bakinambe kwa bakibu magiri na kwariria mantu maingi makoneni na ithurano bibia Nigeria. It is a moment of pride for Africans and the group that peaceful transfer of powers has ultimately found a home in Africa, especially in Nigeria. However, training voters' participation and the legitimacy of the electoral outcome will require urgent attention. Otherwise, just like the biblical Israelites who placed
pleaded with Moses to give them a king to lord over them. He will see rejection of democracy, the solemn right by free people to determine the fate of their polity for autocracy. During the general election last year, Kenya had 22 million registered voters of great interest. However, is the Kenya as voting age population 27 million people, which imantu makona nina thirira yethiritwe kionekanaga kiri ithurano bia nthiguru cia Afrika na arende gukwerekana nthiguru ino ichiethiritwe kionekana china thiri kwina thiri imbega kana kwina thiri kagitani gaka ka atongoria ba guchenchania utongoria na kinya ndena muchore wako wana nthiguru ni ya Nigeria ndena muchore nthiguru ni ya Nigeria amberaga batetigiti kana gukaiwa kwina thiri teno na kuiwa kwina batetigite kana ithurano bibi karo thika ubwega na gutwike gutiena disaster iraumire nene sana ira ya buragano lakini manti methiritwe magirite no nara Nigeria August because we are happy now. Everything is working up well now. Everything is going well. Everything is well in Nigeria. Everything is fine. Chineke. Anyway, inara nthiguruni ya Nigeria noko ni kuriunga nara Ogalad. Baingi bamitaga Ogalad. Ogalad. Anyway, gato inambere kuraithiria mantu manga thitire kana mantu ma Ogasa mbiko ikuga tafadhali. Ndio kwenda kwera mtu tende babe ndene ndio kwenda kwera mtu sweetheart tafadhali kendo kira mtu mbitigiria ndo thiona sweetheart tafadhali ukienda weta mtu sweetheart tafadhali humba kumwera na baragia be na kiao kile mtu aruga obim biko obim sweetheart kangurutana ki Nigeria kidogo. Obim ni sweetheart, biko ni tafadhali. Obim ni sweetheart, biko ni tafadhali. Gendo kyake ngimbije Nigeria mbikwe onogu antu mengi mono karatati niga tuthanthatu mantu makone na ugima bwa mwiri mantu mamariaga ugu new digital platform to give women access to information, affordable care. Mantu makone na ki indi methiritwe makina mbere kwa makene kanagirambisha tariria jabura indi kuruba kaina mbere kwa bakimenyaga maybe kagita kabe nanda no bakamatete kaiji kale kana mantu mangi mara magitumi mara maomba kuthina mbere kwigwa makiba tethagiria full shortcut setting up in forest for depression. Mantu mama koneni na nko mantu manku imethiritwe makiaragiruaga mom imethiritwe magishangira anane. In the most pre-urban estate where fire wounds and charcoal is used for cooking, it is common to come across traders who are selling bundles of short stick harvested from pine trees. The stick are commonly sold to people who light fires of jiko for cooking and are popular because, unlike much stick, they keep flaming burning once lit. Dudori Forest Manager Philip Aitaba kwina mwito wa Dudoli Forest Manager etawa Philip Oitaba nwethiritwe kinambere kwa kiaragire mantu mama makonenie na nko na mbinambi na mantu mangi mara methiritwe makinambere kwa makiaragiruaga ndeto cha makaunti iri karatati ni 18 murithiri wa Meru TV wegurianga theti eno kaina mbere kwigwa
bonagira ndeto ino chionde, and of course ndeto cia michetho iri karatatini ka muthia wata kawethire ngeukunyagira kana ngegutaragiria mantu mamekiritwo rito ngatheti-ini ino ya Daily Nation ikwantu bakaruta ngugi na baingi bethiritwo bakiura batena ngugi ngono ino chithiri tukiandika wogo not demand pay for members the teaching JSCC not ni kwenda marima at dimobara bethiritwo bakina mbere kuthomithia mantu mama karekera mweno ya imbia mantu ma account kinyamu mandikitwe ngatheti-ini ino utayo mathabu bethiritwo bakionanirie ati shilingi bilioni 34 chithiritwe ikiura kwena skadu enu ndeto imbingi machithiritwe kiandika wa ngatheti-ini ino Raila plans round of rallies as Ruto ultimate balcons. Raila nethiritwe kina mbere kwigua atiwa wakarutha micemanio yake muno nkurukia kumenere thirikari wariranwe raisi onekanite atakwina inuka Matiang'i kuya nthiguru na kwirigiro kuthi gucokia biuria ndeto ino iriaga ugu Gachagua I will name looters in all regime. Gachagua nwe nethiritwe kiuga kaumbura bara baigire mambesha kathumba kiri utongoria bwa raisi mukuruku na ngono chingi kathumba ama ira nkuona iri kiringatheti ino muraithiri wa Meru TV etua kana rutha mubango igurire uthi ukone kana one ngono ina chionde 2 killed 4 injured as verdict read kale nogrok kwena makareka mamethiritwe mambithuko makiumagira na gaugu ntere ino chetrukana na rende mantu mama methiritwe makithina mbere kwigua makiruraga muta sana EACC fake ladders rapid in Upper Eastern ndata chige na makaunti iriagao murithiri wa Meru TV na mantu mangi kathumba tu maroka ina mbere kukithagira ngatheti-ini ino the moment tu kaina mbere kwigua ukiguragira ngatheti ino the moment ukaina mbere ukiguraga ngatheti ino ukaina mbere kwigua ukibonagira Junior Sport kwina a day in the courtroom nkona kwina ana bariaga bara bethiritwe bena ara kotini like bakinenkanira experience chao peoples of Mwiki primary alitoba primary ya Mwiki bethiritwe bena kagita kega sana na ara Milimani Lokot na ara Nairobi kagita kara bethiritwe bakithina mbere kwigua na bakirionga kuona mantu mwanya ngono kathumba iri ngatheti-ini ino rutha deal igura ngatheti yaku kengo kaina mbere kwigua ukireithagira ngorire chithiritwe igikagirwa inya kiri ngatheti ino na ikengo kamenya bora nthiguru ithiite na mbere na kambithiro nkiumagaruka nini kengo wona ndachokera maybe ngachokera na mugeni wetu wa rukirirwa imunthi ukewa tukeragire mantu makoneni na ma university tukewa tukeragire mantu ma universities mwanya maguri kana marima beach bwa methiritwe magitagia ntwethe tukewa na maskado kiri machukuru mwanya gerekano tanara Meru University na machukuru mangi mara twethe tukeonaga mantu tamama tukewa tukeragiria gao na mutaaramu wetu etawa ni engineer Joram ukewa twinwaga nyuma yakagita gate kuraya kogu meothi kuraya na wona ndachokera ngautariria nkatha ya raisi na rale agamiru muthenya wegoro arara watanite na tongoria kathumba baina mbere kwa bakiarage mantu mwanya na wamombe nyuma yakagita gate kuraya kambu magarukia nini nkujeruo ndachokera tukendelea goko ni kwa Meru TV ni ukawethire nani bambitaga ni Faminas wa Kimathi. Good morning. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwirutaniria na kwenenkanira kirio Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya
mwanya tukimurikaga biashara inu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukireyo kiri mubango wa tubaitithanie owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Kari weru kira untoire gwe uri nkombo ya Kenya. Menyera rutubatiro wenu. Rutubatiro wenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antu barenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Ontobo bora Amero bandogo kadhomba. Nade Amero baba Tanzania re. Kibeto. Bara bantu beto. Keke. Bantu twena common names. Na surubanga bara ya taki beta na. Bara beto bashaka. Nara South Africa. Anko ere kuru nendeta kugulirwa rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi. Akaira ikiri ageta kutagulira wabaire mukuru wagura nethura na mwe. Anga gwe no turagia ikonie metorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua metorire ya Amero nago gukinyithigithio akunire kiara na bonje nkuri enkwego bukiangia ontoire bweto. Tengo tumera mwana kedatie kendo kamenya mwana libao. Eva. Garu. Isheta wakigaru. Nentuko chionde chiara misi kwamberia dha imwe na nuchu chiogoro mwanka dha ijeri chiogoro hada kwa Meru TV. Kaburo mokoroni no paragatatwa twa paragatatwa ejera na mechinkano paragatatwa twa paragatatwa yakora da mwafrikano paragatatwa twa paragatatwa. Meru TV chionere mwanya. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci bietaga ndwanja bwambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania Idanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njira ya kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria tha 1:30 mwenka tha 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Okay akwenda kuntu kaangaratania muntu imbeane okutuga atumba okurekera mbotera ni gakaye mbwe ondobo wa kukaurana aki enkuwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiajania ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku
tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega. Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukurukia ana na nkuruki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya tuana ba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turinatuanya tuana ba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntuko cia kiume kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this year results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya ntato nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kiri chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karada kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna moko joaku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregaturi Maregama irithatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinye kinetia kinya kile utarajo mwaru jwa CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritwa boarding school na Descoras na nyatu na ari moba kongana. St. Agnes tunarere ya gaba ana na betoko nogo kadhea bate irachine. Ujukani ya bua January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marije to ne jakuganira mubuko jwaku kumayamantu nkuruke jonge chukuru kana utringe thimugo kurukira namba ije 0725977114. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future.
Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku. Mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Kari werukira ontoire gwe uri nkombo ya Kenya. Menyera rutubati rwenu. Rutubati rwenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antu barenkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Ontobo bora Amero bandogo kadhomba. Nade Amero baba Tanzania re. Kibeto bara bantu beto keke bantu twina common names na suru bange bara yatta kita beta na beta bashaka na South Africa anko ere kuru naendeta kugulirwe rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi akaira ikiri ageta kutagulira wabaire mukuru wagura na edura na mwe anga gwe no turagia ikonie metorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua metorire ya Amero nago gukinyithigithio akunire kiara na bonje nkuri enkwego bukiangia ontoire bweto Zingo tumera mwana keda tie kendo kamenya mwana ribao Eva garu isheta wakigaru nentuko chionde cha Aramisi kwamberia dha imwe na nuchu chiogoro mwanka dha ijeri chiogoro aja kwa Meru TV. Kaburo mokarani no paragata twa paragata twa ejera na mechinkano paragata twa paragata twa yakora da mwafrikano paragata twa paragata twa. Meru TV chionere mwanya. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na ginya gwaka muci biretaga ndwanja Wambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kabagukethania bangi bakauga kabakuringana itheru na tutugaga gatukugambania Idanto ba confusana wendo ibyo binge usindana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria tha imona nusu mwenka tha ijiri wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Uke akwitha kundu kaangaratania muntu imbeane ukutuga atumba okurekera mbotera nigeke ngwe ndobo wako kaurana engwa rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura
Oduna kiatho kia mbathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiri ana baku ba ukurubwa miaka 12 kwinama. Meru TV tureje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na mthegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru njega, chogoria Milimani Academy turi sana murithiri wa Meru TV na ibwega nuntu wakwina mbere kwigua twicokagira kairi kengo twina mbere kwigua tukiaranagiria director wakwa kira kanyamu kara wikagira nuntu ntio kwata bwega ndio kiariria kuraya sana gatu ina mbere kwigua tugi thia na mbere kwaraniria rukirirwa imunthi na watabu wangu kwirite tugucokera na mugeni wetu etawa ni engineer Joram ora twino ya rukiri rwa imunthi kengo tukaina mbere kwa tukiaragiria mantu mwanya makonenie na kirage kuthema machukuru metu mawaka na kumurika mantu makonenie na chukuru chema university. Lakini mbere ya tutia thungi arwario ni uruka muwate ugeni na mukaribishe kiri mubango mbere karibu sana Engineer no ntubwa kona kanya kengo tukaina mbere kwa tukiaranagiria na kumurika mantu mwanya mana mathiite na mbere kwigwa magithemaga kithomo gitu kiwa gikiwiyaga kethia murithiria wa Meru TV mwire labda wigo marito utumagira na labda ngoyiri kurutaga kengo twambire mubango wetu ibwega muno Mr. Faminas ama bile no kethia mutegeru wende wa Meru TV nkimona marito yakwa mbitawa Muthethe Joram wa Kinoti kithomo mbithiti engineering na bando ndi mwanasiasa na ndi bando activist muntu endete muno kuona guntu gwetu kugikura na njira yagirite na tugichwa solution na njira yondera irio ikumbika njamba ibwega sana it's been a while bwana tutiona ni tera kini ibwega no ntubwa gucwakanya ukaya kengo tukaina mbere kwa tukiaranagiria ni majamba gatu ina mbere kwa tukithungagira mukwe mukire rwaria rwetu Mr. Engineer itwethere tukionaga sector no ya kithomo kina mbere kwigwa gikaragataka yamberetie kuinaina like aciari baingi bationa urugoti bwa kwirana bago cukuru baraba ingi kumana yorare thire turekiro magira kwena mutatara wa CBC wethere tukiyagira mbere mutatara yo wethere tugicuthukagiria ta kulingana na oni nchamba mutatara yo ya kithomo kikira introduce rende iyo ngweye muno no tukwa into kimwe iyo kurutana mwana akamenya kaba akirita ngugi cionthe nkurukie theira batu system re atutana batu artana wakuya kwa antu bakwandikwa na monkeru ari ukethira kinyete inara nturene uthirire cukuru kwenjore kirie kwata karatasi kieta wayo ntu ya digiri gakathe na pio ntu utitonga ngui nini lakini thaira bakurutanwa na mutrata yo mweru yo kurutana mwana kuichi introduce kiri sector cha maisha cionthe mwana urakomba kuelewa maisha ya kuiri ya nyaki nguicha wengwa nguicha kimuchi kumenyera mwiri yokie na mirugire mantu ya maingi nchamba nontu bea mi witness eruare kwe are twathoma na bo cukuru na university bari
na nchamba batiche kurua nkiba arethea mtu arekera mutu rojeni rutakwe kutheruka akabide manjabo ibwega sana thank you nontu bogo rwarire twe munde tukarubeze na mathomo mama nkathi cia iguru engineer imbiyo yethiritwe iri thina na mathomo mama university mathomo ya university mwanka irwari iyagite thina nene muno nchamba bombere pio kwina issue yetawa fi chukuru nyingi ni kwithira china thina ya kwithira bakereria fi nene saindi ya ura economy yetu antu betu bakumba no kumetha yo maishi yao mite muno ko mustila na baba ingi bakumba quantified kana kurwa mikithomo ntu wa chimbecha boya ile na buo otu ke point embecha trikali no kiri mugayo rayo ya nayo akithomo kya ngatije uro ya yo help numba kwa na okethira ura wonda kugunikana kigina kira egunikana kabecha kakai ko kabecha karakiwaga negeta chukuru mwana no chimbecha kurachorenti muthie no twika mwana ura kithomo gikarema no tukona bichi mingi wetu turi Kenya ambu bichi mingi tui maskini uboma itwe tukiona de kube wetweka bichi cia university ikaina mbere kwe wiki ongeragirwa na arito baba ingi mono kana cheri bangi mono ba ina mbere kwa bakibu magiria na kwa radio ntubu. What is your take on this? Unemba mbere na guchokeria president wetu nkatho bwana William Ruto anarona nirio tongori bwega muno thaira ari utuma kamitire iki ya kithomo ita kuchunguza imbithina ya university kiwa university chietho private kiwa fee ongelo kuma ngiri 16 mwaka ngiri 52 much 60 na mutongori wetu arabithire ntukia maana muno arugire kulingana atirende kubithia mantu ya wine time zone ko ni kuonania mwaka kithira mantu araya mbere okarika jamba ngo kwira uma more than 80% ya tobetu bagita muchi ibwega sana na tukithia na mbere kwa tukiaragiria mantu mama ma kithomo nkwere wati withiritwe uri muritwa na arachukuruni ya Meru University na uri alumni we muciaja no kwere wa imbiyo yo ngwa yithiritwe kina mbere chukuruni ino gatwaririe boka ibuka nini na chukuru ino nkarira kia Meru University nchamba Meru University ni chukuru bithirite ndingi mbati muno kethira iri nturene kwa yongwa yani araongwa ncheriri ni ochukuru iri na boya ile bando untubungi bwankarikira utuka no onka thomera bando nande na nkawiru muno nonto ne ambitira costi nyingi muno through manto ya ngarama into ya irio nonto no muchio kwana chukuru ire Meru University redirete na thina nyingi muno chamba na untuto kwa rio tha yao ngwitikia wana bari benu bena Meru University strike kwenene muno na kuma chukuru yetu iramberirwo mwaka yo 2010 ni president yetu wa Mwai Kibaki chukuru ita chanjira ni iri muno chukuru itawa Chuka University lakini it is unfortunate no ndo irua Chuka University bo iri iguru muno mbere ya chukuru yetu ira turinyo ya Meru University na tukiela kia in terms of intobira biguneka in terms of factors and development imo ithera iri onto ya munda Meru University kimunda kinene muno munda timenya ni miaka iri kutu ya yongu ya chukuru itawa Kenyatta University munda yo ande nande ko batwe lakini amo kuithera twina bionde and development ni ithirite thina muno nonto tongori bra bwari ombere bwari bo mumiru etawa magambo mumiru ura ngweye kiyari umwakuthirie chukuru actually uko kwarire manto ya fee mumiru na ongelete fee ekanene ya muno na inya naragi thinira wona chikiuma cha maandamano nambi
na arto bakarite nze muntu ura bakamwira ainamie fee na ngirinya na abaira akainamia na fee ireke kura no turimo murto agomba kurea fee ekaura na tukiarageria muchambo uyu wa magambo kwina strike yaruthikite nene sana ndikumenya yari 20 yanjirire 2017 January yes yeta mwaka 2018 ria mwana mombere gukua ali the president wa Chukuru I think so secretary general okay eta Kidero indaka ya detaira murtobo ekamu ngiuchokagia nyuma nini imbia karikire kagita ka mwana uyu atere utoro bwake na maybe ibao ba muragire na kethu bamenyekanire matagare mari labda bathukirwe mwana uyu akwirire njarene cia menya mutongoria Chukuru akiakwithira ati na ume kwitha kwina thina nene muno nundu utongoretie antu babaingi muno na antu bara muciari areta mwana Chukuru mwana uraethera njarene cia mwarimu ciari indi itara magambo ikombikire ukarika mumanda strike ya karikite nuntu bwa kuria kunigwa kwa mbecha Oye ile kuimbecha chia ore afi ndari Chukuru deu ore afi ekara go reflect kepoto alafu wete kiru bide kerio tu se Mr. Wingi ke ya bige ya ni reflect lakini no ngeli vi na ngirinya no tauri yani na ngirinya yani kaka na alafu kwa ina antu bai jite mnoke finance irene ya muntura tweta professor magambo na mwankeru ari tukwaria murimo iro yo magambo murungu na tutetheri no tuyonere ndaogo mwana oranye dana agwire kwe DVC ari Chukuru ira eta gachuki una magambo maigo bombikia kueleza saindi na hata mwana urakuya kuyire no ntukulingana yari kabisa target ntu askari ba muno badia ta muntu ratongorete maandamano na kulingana na bura muntu wakuirwa bura askari akwe information ya muntu ni Chukuru of course after once maandamano leo tukayatidira bona maybe the best kana mutratura bombika kuyukia iyo kobeli extrajudicial killings na umaskari wanombere kuwatwa lakini mwankeru ari umabakeshu botambo karika nontu nareo Kenya mane yanka wena kabecha okunikela mantu iraisi mbecha icio citha mathina monthe na thinino gutwika maybe magambo akuthi akwita twareterwa gungi uyu agwitwa Romanas utongore bwake bwethire tubukariata batwi Romanas amuete na njire kariatiri Romanas ikitari mukiri Meru County na nturire chondingi chiekenya nonto ni kureta na Chukuru iriko Romanas ire no tongoria ntabona nangi utongorio bwa kwenda kumenya mtu utongorete ni mbio kulukira iro tumio kona kwa mbetikiria bugo arto tutumwita komurendi sweetheart ino to Romanas utemenyi munene utemenyi professor utemtu aterianira noe na iu tunayo biu na bio sababu yani ya kuwa Romanas no mweka irutere ne maendeleo Romanas yevire Chukuru ina artongirinya ni urende njamba tuteuje tukarire mantu ya nge gutumira kinya document ira turi yacu nyingi cyo support nyando arimo ndo arimo nyoke ari lazima utone nyinto bio support arethire na Chukuru ira na artongirinya eruare tukwaria ni artongirie 11 na intake ya mweri wetano ya karika bakinyangirie 15 ala in terms of development
twaretera muntu a development oriented kulingana na abra muchonko na muntu mathwani yaki yokuria wonto muntu ana ire anjiriria ku introduce style njaro chotongori anjio karenya ndi na akariba baraba badulukireta community badulukireta school abandi bazi kuzu wa kirenya arito ruare nchiru biashara chenchiru ichokireta na saindi ya percent tu ya tende kichunchi kya 80 kirigana ruare tokeya gukuma chukuru ndene ngogira cyaremi magambo aremi kuthiria muntu yire na imyaka ena arigite naturaje muntu arigite myaka ena era ukire chukuru within myaka ena chukuru ya kuma village ya karago chukuru ruto ariko ya karago village politekine kiba lakini ruari wa class na ire na njire nyingi ankori yari ende murume wone muntu uti muntu kawaida yani ni kadhalimo kiongo ira redira school ina program 28 me program ucho chingi akiarito kana courses ira chefa wa chukuru ke program 28 ira edire tiari cheya ni ntukwera chata ya na waike bagi yani cha approve ntukweyu tie wa credit tia credit kwa kuritanika na kwa kankobia ntukwera yongo president yetata merugura kuma ntukweu mwankeru ari mwaka 2010 romanasi yakuya ediro program 28 romanasi yakuya mwankeru ari na umbite kuleta program chika approved ni thirikari programu mumu mirongo ena na inya for the 4 programs wow aya kuena program 21 ila chire ndene ya process ya wa approve final stage na kuona ile ila chikiri orende kikyu ko muntu yurutererwa kukiria meru yunyo njere kureta ari sure menya mfano yana sinyita ari na clinical medicine idari kuitara magambo ko murdore edware akuya kubide nothing kura Meru University T+1 lakini ubedera gutena ngagutha gutena nursing murdu amba kubide amba kuya atomba kuya ende edware muntura irara leta mabadiliko ruteru ro kuyungangana te kuichwa uratichwa kachwa maisha ya bangi nundu batu ya uni nturekwa kama babu bagwendi intokura atano chibo bena maplot kura na bangu babo na marentos na yani nyundere ikura ya appreciate kimbeja nunturi imagine to town yetu le antu baile mundu edro kenda kwembeji yana ombagura mundu nyana bibi ikayonde lakini oroto kareta antu girida no town yetu automatically mundu yogaite nuntumbi baba kwenda mundu baba ingi kuno kambecha chike che mundu chike ko batu yire araukira beji kurongela arito be ya mundu twiraukira be ya nyumba che twiraukira ndo chena demand eruare njuru to na nyumba eremte na gukariwo ukunthe Mr. Engineer uritwera thaino kwina maandamano menyaga gukarata itakwereka amwe na momonde maandamano mwimambi na thina ino twithire twiciona I think kinya last week twithire tukiegua ndwa ino twithire tukiegua ntiga ino imbio yina thina na cukuru iri utongoria ni bwega ewiga kuwa mumiro wa ekethira ogwe kinyinyila nirumi kana nirumene ogwe kinyinyila elora yona anko ende scenario era yongwa Meru University sure na ndede mumiro kuelewa thenera Meru University Meru University antu barabandiki kuno bo bandiki ke itara muntu ariko muntu bo tebyo tukwida muntu ari mwamba kari aindo one thing ukia urisi yo agento wa kampuni fulani kana parastato
owe na oke ukasira barabara yentheku umenye uma gutino rongo bati kureka guria kuo kaona CEO akia na rukirite barabara yenthe betata barumaga turaba kumba kethenye ni utira nguine unindikana rimwe semester ya 2017 tuyatobithe strike urio tochoka ringi yarwa marwa twikende talks tukiendelee diplomacy twika kiki kwa mbere tucho avenue ingi turage ko strike indikana no ndende nturene murto wena chira yaro ichukuru ni chira robo kai arto ba register as continuous student otu kan ko cherero antirumba ko register njamba imbete do bijine register for more than a month and register as a continuing student mwanka to achore na mwariura ari secretary ko nondo kabuti kare atwele achula kairu ari runene akachule karakarangi ngi yagura munene otura uyatha inyanya yagura no buo kare awitata anje kabuti kakunjiro ende so antu barabari itarira ibeto murume no beto bandiki no wa Meru no wa Kenya abandikirwe itara muntu ati kwenda bari tangoge anje kwibungi ako ana business yingi ana anje ndasingi kuwa ti obauri boba wita onoritangoyi orore akurita bete buroko kubona bugo wita buroko na bugo anje nani wanchumbura ende yonge noe akwenda wonto gukura na atia yento atigenyali na muchemo turene kugetha familia zwe yangu ina thaithano akurigane mathangu ithaile alafu athina ithara okuliungira romana ziari yakuonde wombo jamani eno egenine jamani eno bichine jamani eno na abukurira jamani yani utino jamani eno so achokiende muritire yongo yurayo batere kethire becha uticho tikate na hivyo Meru ari twina thina ntumbi antu barabe kuona ende mantu akubabicha no kumenya wewe umenyerete kwe muchoko wa abeti indices umenyeri aya mulimo ende kamulimo karai ga ukumire ka amdo ko to kasira utukona barari mantu ya kawaida bariwa muntu mara atutongela atumba atuiteite kingoge mtu atutongela mechara yema to akawaida ende seneti akuchoki ende alaka venere yongwa seneti mtu tamwe kie kudhiria mbere na school kanda okona okay akomba kokama cross CV ya muntu imbukuleti ya nao ndo mutu CV inguiro kurita imanto yaku na achievement yaku muntu mbere pio ndiga ngiko choke nyuma kanini mbere mchoka atunguka rekirwari aumete chukuru itawa Kenyatta University thire Kenyatta University iri chukuru itite kuwa aendo DVC kwa miaka 10 tamu ile kire miaka 10 yara maingi no ati AVC nontu kwetha kwena thina eruari kinya be wikwa getete abache kenata beta ere muntu seneti ya karande seneti iriho karande ya mwandikire barua ya mwayo tuketo ata mino leave entuko 121 ana kenda kwitha kuna transition ya mtu ya ukiambi mtu ba murinuira of course still lazima urinuira contract lakini bila uko na erua reno ntu ondra alumina chukuruira and este kuonda ntu ndi motori and the general community yani mtu renda hako mimbi kuendelea community baba ya to mami uri kumama kura kwa kukura ki kudwani mejiro ya kurabo yega turene ende batu tukaya kwaria
tothukia muno ebarwa bamwata mino livela yaane aguke mwaka mori otandatu be mori tatu kinya bochoa mtungi suitabo urakubwira atia kubwira kanya kwachoka ba pointi manda mwetu acharete gichuki NDVC edwa na mamo problem wetu kuwire to ire aramiro university edengeta kirwe muno anchoke kirimanto ya Romanasi Romanasi barwene ira aerwe yandiki atiri no kone nyama gatheti ni bwandikiti nyakiri kuno to iba badilongite andiki bitumba mwira kaite tuchongi ende lietwari under performance iliitwa general kana iliitwa retina yani rete utemi akore kuona niri mbio yongwe arothete under performance mbio no ina mwanka guchererwa tu inyako yangu ene kurtangu ende ya burao bati maybe kuenya nginyinto byangu ende nonto batena yento tangible kira baena kyo kya kumurita bae kira lito general ende arito birabyo bariaria arito bo ibonete mwanya yo mwarimu me those barabethere Romanas na kuna ba Romanas ethere na bandu ende bena history na bana bo bya nuche kuyitu ita onto ira butala na kwa oboro anto kureritinji yako wea kumenyetha kwata kurari so arito babonde bechukuru thaiba kumeitera magambo na atakwari iba kumetha ina atakuri endi ba kwachiri under performance ibi era mambo ngo bata seneti weta andikire magambo mbura na under performance owe ite akabethi amanjabu under performance kwingi yaritwa under performance ni kuithira we introduce the course 44 na 21 titi less than a few days chetapura chia approved and a performance kuithira erected structures chukuru more than structure idhato cha multi-million project yede itara mundora nonda harentore na nonda thoma kethringiti gako yago meaka etendete kenda mbeche chona witate akugongera and a performance thaike ka istandumu wa kwa chukuru na kita kene kya nini na kita kene kya basketball ana performance gwethire ruare arimi bawe to beta kurutano on smart farming manto yo urimi bwakinende na technology zirati kuya kiri nini kiri urimi very chukuru initiative ya Muntoriko oyo muntu na ndete mite more than 73 wow muntu chukuru ile isa campus chetu Mariere na Marimba kati imanja buyeno na ibyo to mi ende nonto anto ibara yakire nonto arimo ibara ariri na few ba ikari yako na interest cha kisiasa chirio benda kutam chukuru benda kuwa imero chukuru iri ebati kwethena prof ena VC mumiro it is the question if I'm not kulingana na watu araikena uchoro botu bichio utemu miro wa miro wa umeto miro kama obede antu babo kutukutabo ngoiko na nyamimbi ya luya indonere kinyani ni wenu kwe bware antu amwe munene wenu gwete ya no director indonere ate kumeage miro antu kurenda bware kimiro are kitenda menyo utemu miro kwari endere tomuinge baaturi tukuthoma ri twithoma twandikwa miro ende miro ikambuni ya chumbi ya unumbandika odecho ninkai na ijire baba thomete miro ikitho kathomba tukia kurila miro ina hatuita kuina miro bandiki kuraya baitha DVC twina few many professors out there na bo bengo ende be miro barabe njaluone bengo be miro akwire muchungu mwe miaka ya 1800 etawalonde tieto likula
ndio ambwe ugire bwena maana mno eko ya Afrika ya kuona nate andiri ndi baba ndiscavenger me abate icheta go ya Afrika nata neta kwa ande kana mantu ya dha ito menyana abalunga nelia abagethira andinjo mubakinya bagethira antu bakame kwindi china eko ya Afrika aliunganga kuntu ko inyingi achoka andikire barua bali ni antwara ya recente manto yonde ya Europe inye kidwani utukolonize kidwani kutunyagia abandikire aberatire ndiwe ta African trade anto bena more values tie urumun ndethira anto bena culture bami watelete kana kwegana ndethira anto bena family irwami yani family setup wala muchi ara tuwe muchi yuenu ndara muchi yumurwami yani utiro kwirire mutonyo kana mutoni nabaro abende kulingana abonda abatandire kinya twatumira minsi kari ate chefos tutumba mu Africa na tutikonka Africa kinya tuka united twinde tutikonka Africa nundu beira muntu akuimenya na ako mimbi akoenda muntu uri mumba sure aberende yambo resolution ando ba tuba introduce la lugha enjaro yetu tuboni lugha hii iri uru kibo yani lugha superior kireyo tuboni tuba introduce kidhomo tuboni kidhomo batu tunakyo turi uru kibo tuboni batu tutunei no tutune into bibionde turi uru kibo tubachune into kita wa self esteem utukaomba ko bauna na omakenda mocho kwa colonize atumira bible atumira kidhomo na atumira into biara byo tunabyo neru aribyo tumekona nyari betu ba implichi enda nchoke kire Meru University kenda university cha Kenya chiwa yoto ya Meru University Meru University na ari ikire Kalenjin sire baona abarite mtu ati mo Kalenjin bekira mo Kalenjin no hatebe chukuru 5 years later chukuru kingi nara mundu retere chukuru to ndesta ya umere from a struggling university eruari wa class university sure nuntu kwena mugendo to leadership skills yeda chiendene feminazi mutethi aye kwa feminazi ari atiumba noma that's true ende eruari Meru University eukireta muno lakini umabuti norongo mwalimu ora bla muichi uti mwana siasa amu control nonto wairi tangu wiki at professional level ya bro wangu ye kumirita at professional level muntu kamera tangu wiki at professional level ko wende imagine muntu nkimwira kamera ya ile na euro ite bichere tu mrabora ende muntu ra kure kwa ayo ataba wanasiasa pe kumenjara nyungone baruma bibi eko ibyo bito kuona erwari ya tutuweta lakini kulingana na information yote naone yani there are those people by nya contract ya waka nothing block a multi-million project pero batumere the right channel ya kuromba ngugi neiba kuimenya nenko meiba dikirete nonto nyana aruone to chumbrani ta bomno nonto bo itamachio benge nacho mara bakaua professor na yete mbecha haya ngwe ya ndi to thirikari imbi kora iberia mbecha era ichiurete odentu ko ndite ya be and actually kuma professor ari anonto kambio churo de nanje ko ya ichi ba mo control politicians be kuremo atu kureta ero case after case bana boende lecture actually uninki kulingana uni be very innocent
na ibe tumiginyo kona kira andro siengira be de tu emindia urara kyo mbia fu lecturer ero etonga mundu orende ate kurtangu Meru University imwande kwa Zaiwo County lakini dhai ari on behalf of Meru University lecturer bantu bate kwa ari iba kumea bote bwetu kuri ontu bwe bantu botakudira nora naro muntu akwira atiri oma familiazi ugagura ogogelo ruyo ngirito edingo no teria gakura ko gombe kya ko to bodo bya ko bedo ko bodo wara wi ende bare ara ndo iba kuona makuyo bakona lakini bate kumenya atiri kwe muntu awone kuiba kuona lakini hata imite ya kuimbecha professor to arombete bilioni 10 na icho china thina yo me chumete Canada na kile mantu mama on the engineer yes Meru University kwa gwali to bali we hotel manas University University na nukuona kwa thirikari kathungira gati untu bubu kwambiria governor wetu ajumbe betu atongole betu wa Meru untu bubu buthukirite ata mwankire mundinde kwi mutongole maybe ethiritwe kibumagirie kwariria untu bubu kana kuraithiri mbiyo ikwendelea cukuru ino mutongori ombero kwari ari kathuri murungi na ndonere the other day kathuri yetu ndwarira augite atireta yani yanga batu tutemato kana tutithikira twelewa bora kumuntu akuga ya mando yangu eru arende royo ngambia ko yalula kathuri ugire akari ba Meru University na aritwa batikwenda VC ende kiria rogeto ikimu murutore kwa mwiri tate kwa ofisi no ba benjere ne bari haya iburonere ekuru iburonere community yonde dai community ki oni dari arire otugo bumete town ndena ngari obinyetiro tona mahia tori nada to akuluka ba tuiginya ate arito ni locals bebere iwe MCA kulugeni odengari kulo ndabauria okira abuere ari tokara badwira ari noro manazu te kuguru ende dai kwante ko mwanda horia yani re ontubu community ebuyukite norto muno nuntu community ni kwelo me community agwere bwana family ya 21st century avana erua mutongoria karwa maga wati anto kudhoane no erua ri mtu idhoana area at individual yani wowe engwa erua ri woke akurua inyama inti benefit as much as the nini tigane west ko benefit na kumenya mwanya ogete erua tho kweto wakinjai na nganja ndo liunga mori wena arto banete weya wetu uri kithage ne kinuntu ngwichi onde irwame pacho ko theriu kwetu economy 24 hour nkomenya ndeto ino so erua ria aritoa bibi ubari aria na inya undiri umwe ndi walumina ndi atere romana azura twichi kana nunge bwandikire danda performance tutikuria mu Meru actually inkulu kufuande tuko mu Meru akaethera vice chancellor chukuru ira mbone bwa mu Meru ongeombia ko yakabithia imbeterete ntuko lakini tena njira yo chukumu community yani kutamu community wigete na ode community wigete ina njira wiki maratasi na familia yake ongeka yake ukaigwa interview boka udhimo na kulingana na parameters ira baba ko udhima na bakwenda bakona familia zile au chinda tuwe mumbaluya au chinda mukisi au chinda mukosti te familia zote ka au chindwa alafu tuende tu familia lakini mu Meru tia Meru ende atuambirire ndike no ntu mu Meru augire uga muntu ationa kawibao muntu atitethagie bao muntu atethagia muntu akuraya na ni uma kinya kwenu inyoka raitha okay na sorry kuo inyoka ya kuraitha muno inya muji kinya ta kwenu ugo raitha ukona wale mera
ng'ania mantu ma maybe wegagua ng'ania ngathia kugurira ng'ania bakuriania na ng'ania lakini waya nawe wita mwara ngino kethe gutie ntu gutie mbi yani ukari wabwine na tuligwe na bio na atigutethia bao kile ringi bukara lakini tukiaragiria ndeto ino cia gutwika Meru aye Meru University ntubobwa Meru yo ari ombere atikonenkanira mbicha ingano ya kuleta mbicha yani ya tutamani kuona Meru lakini tuliwahatiri onduriwahatiri utemeana ro kutumira mtu umwe kuthima bange bonde kumbiche magambo indetuma tuwa Meru batibati utongori lakini nduriwahatiri na inyo argument yetu na inyethera aritoa bunkumenya bu na community re rwari tu inyume mwarimu kitha mwarimu ukaetere interview peta na Meru kana mura baeta nwe amuchinda na bare abandika bathukana nwe na njira yeshima meri yetu riro riria riti antu underperformance Luba hatu turiona ribathithira ire stingingly perform ya mundu akatete ngurukia kiasi kile kibate amitete threshold na kuluka ikulikana bahati yes mimbi ende twapo twaberende ibe tuminda dalona ari tobandikite memoyo bakagwatire senetivo tuite boeleze ekubandikite atobelezwe ana performance ikumanisha na batume parameter iko na alafu bete bandu community bamieleze imbibi mundu atebethiti na kwina ntubungi nkwenda kumenya engineer nyuma ya mantu mama onde makuthi na mbere kwina abantu VC oyo ethiritwo maybe agitwaria kana egwikwa noe guge bwaki buriko VC wetu uramwiche ni antu bara batenda kuitie ene antu barari antu bara wa ankire ikia kwithira buyu murungu ibwega baibone kwa romonda undi muntu umwe ya murumanga muno alevi atirika baki bamwira no kwenda tu muate tumura uthayu na tumuike ndene arera ari reka egethe murungu ambo abatumite amutumite yandu mango karinga murungu ene adano ete murungu ate umabureta muntu yo bubu mbonete ina professor wetu wewe utinjira atumira ku indefend ayakura hapa and leave banja abare ya akareta kiongo atwana nene lakini wao kerere na areta atinya Meru na itreko eli dada de kuona bura wakareka to bandamana aturira iko aria kya wikingi muno kakuriara yani bane ari to bakwa yani mwankanto baiba thoku ba mwatenyanto anabara akuretie kithomo main tege 2010 neki neba congratulate irwa abati congratulate mweri mutiru tariki 11 tariki 24 chatalo kumeki tariki 11 tenchuma chatalo mwaka chuma eto gariyo nchamba ando ba ele yani kakuriara nondo na wachende ana bateomba congratulate ana bakithoma bate kuthoma kumarea ni amani akitwire lakini mendetile tuthina tutoreto isiasa na ibe tumigura Meru omieni muno nonto ukira kwa Meru ukiona mama Meru thina Meru nendete amani muno igetha pio kwa muntu ombi imurungu endete amani ndi Meru no muraga na yakwina na yakukatha ana siasa betu baikinyite kiwango yo tumira Meru buthuku bio na ibio tumiri university ra twenyo imwe atongori betu ombere kathuri seneta obaile mutunga ari MP pora bonene bawo nene pio iko ari na wana bai na Nairobi bakaua machou au kumere no Meru University kwena thina aritoa na arimo bate kwirirwo mwarimu uraekwo
Thai ende ari ibwega abo bawire thai ende ato bareome bakirira mwarimu community ne kumenya rira ari na ngirinya na ruwe na ngiri 11 iri igurekanyira enkoni ko atoba atori ba wanacheza baba bega muno ba baba tukwende be kuinama be yakori ndo babu no bara turowa butukwenda mwarimu bibio ngo twire niende batia mutunga chukuru ne kiwandi constituency ekeri atia bado turona bantu ya bakaluma muntu okuma yao monka onjeluni ibo bakwandika bakiura kia ende twarije mantu aturayiburi ate Kenya yaka ugakarikata untigenda kurota ntukwera university yetu yombikia kuyungo nonto banda to cha tribe lakini bado ngokwa inkomenya somewhere uketha ntukuyumo kwena mumiru ana qualification teo chukumo ni wena qualification tiani rito etate ende enchamba mwangathai altoa benjerene na kulingana na memo nonto ndire alumni de grupu ne chukuru chionde na ate andalito kulingana na memo ina bandekite ni ile romanas kana romanas ona ndre mukari wanto uraira ndi beneficiary wanto uraira ndiro mo baraki yako yiti munda genda chukuru ile ile yala ndiro ijani ke dhati romanas otiongi mwanka botoeleze ana performance iku atia imombe gari to ruare ra mini ngenja na tutukome umama jongo te yetu ikya muchungu ndo bela na tinjiri na ra mini me to ta menye de yune banu batoeleze kenda to menya mndura ba performite bata mwandika era bengire termino leave mwanka to bamulazime diana magambo era papa angone bo muntu artete ngwe murume na mbere umbiro guri kombeka kinyamagambo na njera kire kwenga to koromanas boega muno ko yintu kidaki ki muntu wen antu baba inki bara pateo bakamu muntu kintu kira kitawari kamudholo kakona urarari uraya mbere ku kwenye mujiari ambire naiga kwa atewira kokona yana wira kokona mwana ukiendelete kirwa lakini nona naichona failure mnono ntu mwana mwana irabe yara mujiari ara ata nebyo demona yakurubare mare nyitene murume nontu no kira kokona ri uyitu wakabeithia na kumenya kwe mandu beithia atiuka ko endi byo tumona bakire mbere nyambi byo tumona Kenya muntu kaakwa ari tene naonere kura akatumira njira chonde endi simple ancho gekere magambo akaedra lazima lanjire moka nerenge ayusika edra ate usika na tire mbeu impe ya choya etere antobate andiki braba batere antobate yite bate maendeleo oriente indi lazima bakarwa maendeleo eno tunaona bakuchire bu mea muntu kwa kuchimu muntu braba ukaenda aritangu na kwirende ruane ko chukuru mbona antu bakwenda kugona nene Meru University chuka nuntu tiachi ari ntukwemo angori ari ende chuka university ya ina twangiri 17 mwaka 2018 Yire kumina yana? Chiri. Meru University 2018 ya ina aritwa ngirinya. 2022 chuka university ina za 2023 no buto mama otinte ye January. Peda barato baka itue. Inde January itanjo takarika. Mwanga dai ni aritwa ngiri 16 chuka Meru University kuma ngirinya ngiri 12 nemwe chuka yongelete ngirinya Meru University yongelete ngiri 7 wow eni tukaku ku rate ya mfano
mwana okutu temeo mureti na wa mwankarira akura inga akura kiwango fulani kana sorry ankoni wo andiki mbere kongo ina yai na ninke yende nkaandikwa after wo andiki miaka 10 the same gwena muchara the same muntu kia no enka alinganithia una woke maendeleo mewa na miaka 10 nyumeko bado ndio tuna miaka 10 tuturo choka nyuma muntu mweru abethe mantu yate yani yate miaka no ya chukera antu bakoete ruari chuke university kethira kiari na muntu ya magambo na ningo kuira ekana njoka ruari are kethira eri jambo tetikia no ura anto ndogura ibaulawa yabundo ugatho nditete nguo miaka 10 ngandiko ruari boke yanga hari twetete kyatho atu bandukiye moyo nani nke ya mauru atu ntanutete bwana na ingwe mama kurita bate kurika na uwe no andikiro mbere yako ibwe ndiko kari unchamba na no kuthugania kuri onto bagutethia bokona kana kuma kithirikari kana arito bagakaranjira ni mwankari onikiriro mbare yakwa ki president wetu president urendete kithomo gwega muno bonete rutwakirwira kithomo miaka mingi muno iruari kwena tibet no tubwandwa rutwarwa ankuromba president wetu ruto au kumire nonto iruari ana batribe ya ruto bakuthoma kura ana batribe ya romanasi bakuthoma kura ana batribe ya muikamba bakuthoma kura ana batribe entrop jonse Kenya chikura mwanka tuinguto na nyinda international student uni ambu yende onchamba ruto pio ka amrombe bana macho mantu ya community interest yetha kwe politician yako ya no aburongo ya bulboma Meru University ni ukirete na nitetheti mukaruendo wa Meru ukolokira utongori bubwega bom muntu abethe kintu kya mukathie mo ogira ngori muntu ukathoki ngirie kumichenjerene nuntu boki muntu ukathoki muntu ya unire erua enkodo kwira uma erua to kwari au alumni barabareko tukabethia pressure alumni andu bakoma ngwene chioba mo bandikiro banyanto banene muno bwana alumni babiri bonde baria Meru County ruari imbibe irite beyete ku hatiri mwalimu no mwe kukwenda kuwa mwalimu nyetha kembe antu benda kuthwania na kukuria uria hantu ngirie ko miatende uria alumni yate antu bakurwa nyemechara yo mwe turai nwe woro tukwa angwe tukara kiruone ambe bwana tharimi muno atete andiki more than 200,000 mundu murambe eji anagenda yo kuthata otiembio muria so the point is baatu turomba president Ruto au kumire bena macho bakero chianto batu me delegate yo kananya kamiti yo uchunguzi iye ya Meru University edikire ntura edikire murto edikire arimu ne kamenya tina na rere ibwega sana murithirio kaya kwigua uthiete na mbere kwigua ukiruguragia TV yaku kagitaniaka tuthiete na mbere kugwatanira na engineer Joram ora tukwariria mantu makone na ma university na muno nkuru kitukimurikaga kinyamara kira kithiritwo kina mbere kwikionekanaga na ara chukuruni ya Meru University imbiyo yongwa yithiritwo kina mbere kwikionekanaga nuntu tuonete kubita wakagitendi kwithiritwo kwina maandamano nini na ibwega nuntu bogutarirwa kumenya imbiyo ikuria ira yenge jini nuntu bwatha chietu na nuntu nkiona rutero arungi turikira watuthirikathirekangiria maybe womba kwigua wena gwebore kukire muchiari ora maybe arathugana ya kunita mwana chukuru ino ya Meru University kana kinya muchiari urethiritwo akira wate visio yo arariogo ati rarutangwe bwega kana barabethiritwo bakirongwithagwa ugebwa kubure kukire muchiari kire muchiari na kinya mukari wa Meru
kire muciari ura wende mwana kiari Meru University amuchokere nkazo cia mwana nontu mwana ukikwithira wetu ikitharimo riu ari biashara nyingi turire amici mingi ana babangi bethomithwe kulukira na benu baburetete wetu atubwacua na benu tui community tutikira ringi na tutikira tona mantu aya karikire 2018 batu tukarwa na benu na uwe bwana benu butukaika mbere nontu uwe bwana benu nubu bwetu nyatwi nontu batu tuinde twina na benu batu tuyintu kimwe na turi kundi kimwe nontu tuinde twi benefit kuma kiri ongi na ongi ambura na benu be Meru benjare ne njega nchoke mbali mu Meru muireo ukira wetu kukatuthiria lambu yetu lambu yetu niyo ni ntobi yetu meba turi mu Meru tukarayanga ri it is very unfortunate tukarayanga yani ntobi tibi yetu yanga membi nya urabiretere wetu yanga ethera athukiti nondu mwanka thaire nchamba na Meru mbauri kiuria imutongori uriku araichumiria na ururu akeriga na kwi mwana onge apwa maandamano no ya sure ari rio ntubu ya muchia ino ntuthi mutongori ya Meru ate muchiari ino mutongori uri kwa rwama aria na akiara kena njira yo solution kwa kitu kumea mwanga tha ina information ya tuenio unless tukero otherwise atukumea aki atongori betu ivo problem we chukuru yetu nontu bo nari monchamba ko ikiwe mu yabo Meru bua ukanyira marugi akanyira ya tale atichula yangi mendo bari ba tale ito abanyire duru kuba chala na toba kinyithie mbechene ende baba tiko toane kinya thaira mu Meru ako benefit iri ibyo tumikona atongoria bakiri na ukira ko barakire nyarengi kire ndo cha 2017 na 2018 atongore bakirite kibonde na muthiene mutongoria tawa mutunga na ariku atahari na atongori bangi kithumba tutiba tutina mana ba poeta batirari nange chokai kawira mwangaza nuntu ningabana wetu wa mbere wa mwekuru na nyaki Meru no mutongori wa mbere wa mwekuru koneka nuntu tena Meru tutuje batwira batongora bone arume mwekuru ethera na kyawe kingi muno kawira mwangaza inkumuromba pio na etewe kinene ai imutongoria omunene ninge muno yeruari athikire ya chukuru imbibie na thina wengwa kwenja tonda inya tumona ite na okolea ite okwa leo te okolende kultura tarinto okolea muturi na mukario Meru lambu ekie ya Meru University aile atumirite obitire ingi chionda chibatere aombe kuitata aombe kutatua thenera echugurwira nonto thenera ro tatua akwire mu Meru no akalusi wo mukario okinjai mukario wa nchiru mukario wa kaithe mukario o Meru town nonto ana bari ibo kuya kura thimu wa town ibo kuya kura laptop wao ibo kuya kura nguo oko ibo bako menya njobi no party mais ibo bakunyunya njobi obichitu ibo kila kitu ibo bakura ibo tumekuru na arabe batukwana kwende into irio yani simply ndakwatere unedolunga wetu gutenarito ona mwanya ngoichothe antu imuchi baria kwa turawita atende utina bakugura ndio ni nkuromba pio na etewe kinene Meru ukirie ni sauti yenu tetere ni chukuru yetu ugeta wako aye mu Meru amwana ugo kuwa wa kuthoma mu Meru ri wirire thina agandi kwa Meru utino ende baturi ikenya turi atwarakirwa ro Kenya tukarakirwa ro tribe
na nkwa wawe tabwe na press emundi press conference ino bokewa bukeragiria mbio tukatha tukarakia baatu turi alumni ili turaki na tutuita wanje nerusu nerondas tukarakia euro ya ditoriuru wito under performance ditoriuru tudurite muno nuntu baatu twarwirire ondromo twarwirire kwenga magambo mu Meru tureta muntu uratethia baatu na rito barabake yakuye bangi yabo baba yantu initeje mwaga muthiru monu ataru ya andwera lakini na benefit nuntu etero na fira twarirakia tena mbire kuge chukuru ladha ya chukuru ya ladha maendeleo te mantu ya bro arto ba promeso ki ruari utikiobi ku simple mtu na atere utongori boina muchemo ende ato kuria ringi twake gintu a few ingredient people be badari of our dead bodies. Ebega sana engineer na mbuga gatu inambere kwa tu kire kagire ubwa no ntubo tutari mantu maamo ndenti komenya kana nomba kwa kontu ndomba ukuingira ome okubanga okwalia no tiralia oni burambo bigia kuwa batu tuinamite na alumni tutakuwati alito maandamano ya amani na tuka iturana irinya na bori na thirikari bwo kutoka mtu auragirwa ku tubera atiri ito mwana ngake yo kwirwa Meru ikirumi Meru meathina ya thina turakwa ni ukiri bra twendete bonene muno lakini ikirumi tugaitiera thaira muntu ake yakwire ku byo tumtu kwaria ondetere kuma kirecisi kirusi piendi ndrari mwanka kuma kire anya to baba abati twetere kuchugulika babo bija kurukirwa twaria abo tobaritonia abo tobonia nundu nanzo vera ito nto bokorwa na artoba tena ando gwe bawetia abo tume channel ingina avenue ingi cha kuungangana abantu babona aki murto ana right yo picket ana right ya ko demonstrate mimi Kenya lakini no nyawe akidemonstrate agaita sheria agaya kuna sheria yao yongi ere tueta ndara batu tutite kuchwa muno anene atutitite nara maandamano yetu yocho anene tuchwa anene botiriete kulingana na maiga na are batu tutiba yuna nyari to itobera bandamana na amani pio komrendri eta tu wa peaceful man a peaceful person ko komrenda maintain peace kabisa andamana na amani mwanga tubachokurwe professor adikirwe na hata tukandamana kira atongori betu bonde tubori na tabukiri Meru ikiguya kinyedre ina tugeta kuonde tumenye ontubukiriri buikira hate bukiri na buriku batwere imbibyongwa kethera ko ibyo yere kunikile tayendo rekunukulo nchamba tuone imbibyeko ibwega sana nonto bwakoya twaraniria. I wish you all the best na kirigagira kinya tongole betu nonto kinya governor wetu bama ba mashabiki betu sana ngwetegie kinya wewe ngwatira ithite kabole yake definitely ni turaithite ka baina mbere kwa bakimukinyithagiria ntumweno ati igukubatara kwigua kwina thiri kana igukubatara kwigua kwina mantu makuraithirwa kirechu kwino ya Meru University. Bwega nchamba nontu bakoya tuina mbere kwa tuina kanya ukarandi kwaraniria na mantu mangite mari. Bwega sana nawe murithiri wa Meru TV nontu bakwa wina kanya ga kututhikiria kwarania na tingwetegia kumenya imbio yongwa yethetwe ina thina nara na butikende kwinyangirwa gintu kirabonete bugia kabwingwa na kiri ya utethio thina mbere kwa bukiruga magaoshige kengo bwaria na utigira ati chukuru no kwina mbere kwigwa eki rugama turekari na engineer Joram uratukuwatanite no rukirerwe mundi nani bambetaga ni Faminas wa Kimathi gatuwatanire tha muwanja kirindero chia Meru TV muthenya ngakwendera kagita kega tinda bwega na utigachinshe mitambo.